Bomba! Moja delta zrakoplovna dostava nije baš bila najbolja ideja. Nemoj zaboraviti buket. Budi oprezan na povratku. Za tebe, Ljupka damo. Stvarno, crni mačku, uskoro ćeš se preobraziti. Pa što? Pa, ako se preobraziš, znači tko si onda... I onda više nećemo morati imati tajne jedno pred drugim. Bićemo povezani, još moćniji i slobodniji. Porazit ćemo leptira noći i onda možemo pobjeći na otok, daleko od svega. Živjet ćemo samo na voću i imat ćemo ljubimca Hrčka i zvaćemo ga... Crni mačku! Ne mogu prihvatiti ovu ružu. Već sam ti rekla, zaljubljena sam u nekog drugog. Znam, Ljupka damo, ali da njega nema, bi li stvari bile drugačije između nas? Pa, znaš, ne bih mogla ni zamisliti da ga nema. Žao mi je, crni mačku. Stvarno moram ići. A ti bi trebao učiniti isto. Čini se da vam se ne žuri, gospodine Agrest. Angar! Predvidljivo! Predvidljivo! Opet predvidljivo! Još predvidljivije! Iznimno predvidljivo. Što se događa, Adriane? Obično te uživam pobjeđivati, ali nije zabavno kad je ovako lako. Imaš li ponekad osjećaj da si zapela, Kagami? Da se, što god učinila, uvijek ponavlja ista priča, opet i opet, da se stvari nikada neće promijeniti. Adriane, najveća greška koju mačevalac može napraviti nije pogrešna tehnika, već izbor pogrešne mete. Promijeni metu.